urukino rwatanguye. Salum ateye umupira imbere yake, ariko basore ba Garage United ba FC barasohoye umupira hanze. Indundi TV twishikiye hano kubagezaho urukino rw'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu igice cy'umunani gishiri cya nyuma. N'urukino rwo kurabuza umugwi wa Vitalo hamwe n'umugwi wa Garage FC wo mu gisagara cya Gitega ku mugwa mukuru wa politique nkuko bavuga. Saido Nibazonkiza, Saido kuri Dusabe Olivier, igisindo cya mbere, pasi nziza cyane ya Kizigeze Saido Nibazonkiza. Dusabe Olivier kaba yinjije igisindo cya mbere, Vitalo igisindo kimwe, Garage FC ubusa. Asore ba Garage FC ateye pasi nziza cyane yagakoreye mugenzi wiwe nimero 17 yaga musora nyaruka cyane ariwe Crispe yaga kabayereje mugenzi wiwe yaga, ariko asore ba Vitalo bakaba banse kabisa. Steve Asman Akbar subinyanga kwa naho bari Asman, naho bari kuri Saido Nibazonkiza. Saido pasi nziza cyane kuri DZSF Thompson pasi nziza cyane kuri Dusabe Olivier, ariko nibirarangira atanzi pasi dashika. Sore Samir agateye ishuti, ariko Steve akaba atakaje umupira, ateye ishuti ariko hejuru. Asman naho bari kuri Saido Nibazonkiza. Saido pasi nziza cyane kuri DZSF Thompson kaba ateye centre arawushije igisindo. Dusabe Olivier manaka atakaje umupira, basore ba Garage FC asubije ngaha kwa nimero zina ariwe Medi Christ igisindo kabisa, raketi imwe mbi. Uro musore Crispe ateye shuti kabisa, ndayishimiye Hussein umunyegori wa Vitalo, nigeze abona umupira uciye. Yewe Vitalo igisindo kimwe, Garage FC igisindo kimwe. Saido Nibazonkiza, Saido kuri Juma Nzeyimana, nimero ndo ya Didier akaba yereje chenga igisindo cya kabiri. Yewe baro basore arawushije igisindo kabisa. Iyi migwi ibiri ingarije igisindo kimwe kuri kimwe. Igice cya kabiri kiratanguye. Sore bateye umupira imbere yajya ari Asman kuri Saido Nibazonkiza kuri Asman, naho bari Steve akaba yereje Salum, naho bari kuri Saido Nibazonkiza. Saido ajya pasi nziza cyane kuri Thompson, igisindo cya kabiri, assist zibiri za Kizigeza w'umugwi wa Vitalo. Saido Nibazonkiza zitumye umugwi wa Vitalo uba ku isonga y'ibisindo bibiri kuri kimwe cy'uyu mugwi wa Garage FC. Mpira kwafashana teyaga Salum, Steve akaba subije ngaha kwa Idi Jumapili. Idi akaba ateye umupira muremure araba Dusabe Olivier, ari ku mutwe wa Kinyi. Mpira kwafashana Crispe akaba yereje penalty y'umugwi wa Garage FC.
nowe mukinyi yambaye nimero zitano ateye penalty igisindo kabisa uno musore Japhet Vitalo ibisindo bibiri Garage FC ibisindo bibiri. Salum Ramazan sobenye nga kwa Nzeyimana Juma kuri Ndize SF Thompson neza cyane yajya Steve kuri Dusabe Olivier kuri Salum pasi nziza cyane kuri Steve akaba asubije nga kwa Saidi Nibazongiza Saidi ikosa nuko ibisindo biracyari bibiri kuri bibiri hagana kuvuga teyaga umunyagori Pairi umutwe Pego yafashe na Samir umusore kabisa aragiye Samir pasi nziza cyane ariko uramukinyi mugyango Musa arakoze akazi gakomeye cyane. Juma kuri Dusabe Olivier akabate central ariko mpira kwa yafashe na Salum aga kuri Fred kuri Ndize SF Thompson agate central ariko igishara ushidigizindo te aga Nzeyimana Juma swata kabisa anapiga swata pale Nzeyimana Juma anajaribu mchezaji huu Didier anapiga shuti la ni free kick ya Garage inachukua pale Samir anajaribu kupiga pale lakini juu ya lango la goalkeeper Hussein inapigwa ndefu pale urukino warangiye iyi migwi inganije ibisindo bibiri kuri bibiri.